Ang pagpili ni Jesus og 12 ka mga tinun-an or gitawag og apostoles gikan sa tanan nga nagsunod kaniya nga gitawag og mga disipulo, maoy pagpakita nga iya nang gibangon ang napukan nga tribo sa Israel, ang 12 ka tribo or nasod sa pinili nga katawhan nga mao ang Israel. Nya karon kining maong pagpili ni Jesus gihimo niya aron kining mga tawhana makig-uban kaniya, mukuyog niya sa tanang higayon. Giling niya imong tupad ing namukuyog ka ni Jesus sa tanang higayon. Di man mo lingi uban. Kita ganahan ratang mukuyog ni Jesus panahon sa Pista Senior. Karon gakuan maron ga walk for Mary or walk with Mary baron. Sayo kay ng mata kay mukuyog ta ni Maria sa iyang pagpanaw gikan dinto gikan sa puente hangtod padong sa kaning basilika. Pero ini human arong adlaw mukuyog pa kata. Karon daghan kayong manimba, siyam ka nobinaryo na pagi unsa pa nang ubang gibutang diha sa kuan, napay triduum, napay pluvial parade, napay prosesyon, daghang kay mukuyog, minilyon ang mukuyog. Pero ini human ani mukuyog pakata. Karon nanimba mo din kuyog tas Ginoo mga usa ka oras. Ini human aning misa mukuyog pa mos Ginoo. Mo na pangutana. Sa atong unang pagbasa, gipakita ni David ang iyang pagkuyog sa Ginoo. Gisugo siya sa Ginoo sa pag-alagad sa hari sa Israel nga mao si Saul. Iyang gialagaran si Saul, iyang giluwas ang gingharian sa Israel, iyang gipatay sa Gulayat, iya pagyong gibuntog ang mga Pilistihanon. Nya human nabuhat ni David ang pag-alagad ni Saul nga tininuod gyud kay ang pag-alagad, nasina si Saul kaniya og buot na niyang patyon si David. Mo nang iyang gipangita, nagtago-tago na lang si David kuyog sa pipila niya ka mga kauban didto sa mga kabungturan. Gipangita gyud sila maayo ni Saul kay patyon, hangtod na si Saul nahasulod sa langob, sugo siyang lawas, nisud siya sa langob nga didto nagtago si David ug ang iyang mga kauban. Nya niingon dayon ang iyang mga kauban, mauna ning higayuna boss. Niya na gihatag nas Ginoo nimo ang imong kaaway, hansaki dayos imong bangkaw, patay lagi na, kausara na, din anak mangita nimo. Ang gibuhat ni David, iyang gidool niya, hait man kayong iyang espada, iyang gitabas ang sinina ni Saul, basig natog tingalito, giduka ba, kapoy, gitabas niya ang sinina or sidsid. Pero pag human niya tabas, iya na tatong duslakon, pero nakahuna-huna siya, pinili rabanis Ginoo, gi-anoint rabanis Ginoo isip hari sa Israel, bisag animal na kainig binuhatan, risgo na nis akong kinabuhi, pero pinili nis Ginoo, dili nako supakon ang gapili ani niya. Motong ni atras si David og iyang kumbinser ang iyang mga kauban, di nato patyon kay pinili nas Ginoo. Nindota no? So kuyog yun ni David ang Ginoo. Ngano man nakahuna-huna man siya nga kani pinili nis Ginoo. Kamo mga asawa or mga bana, kung mga bit ng imong asawa or imong bana, makahuna-huna pa ba ka nga pinili nas Ginoo aron mahimo nimong bana o asawa diha sa inyong kasal? Ha? Gilinga imong tupad. Ing nakunaa ka ng sitwasyon na kahuna-huna pa ka nga pinili nas Ginoo.
Dili na nimo awayon, dili na nimo bugnoon, di na nimo kulatahon, labi na gyud namabdos imong asawa gikas iyang kabit. Makahuna-huna pa ka nga pinili nis Ginoo kay hiusami sa sakramentos kami niyoon. Og malimot ka ana, pasabot giyawaan na ka. Ang yawa na imong kuyog, dili na ang Ginoo. Muna nga ang sunod nga buhat sa mga apostoles, ang pagpapahawa sa mga yawa. Nya unsaon man pagpapahawa ang yawa, diha gid siya hinginli sa imong kaugalingon. Magsige tag papahawa og mga yawa sa atong isig katawo, magampo pagid ta, dadon pagid nato kunuhay ang giyawaan ngadto sa exorcist, haron lang gyud mawa ang yawa. Pero ikaw di ay nga nagdaan ang tawhana, naa sa di kay yawa. Yawa nimo papahawaa. Oh, kana ding imong kalagot, di na yawanon. Ha? Gilingay mong tupad, inawa na kay gikalagutan. Kana ding imong pagka-isipan, kanang kusog kay kamo kwinta-kwinta, alkansi ba ka o ginansya, di na iyawa. Kanang moingon ka, ngigagod. Sige lang, ako lang yun magsigi. Kuha ngigagod. Kansi ko, isipan mo gana. Yawa mangyapon na. Kana ding imong pagka-sigig panglibak, ganahan kay ka manglibak. Di na iyawa di ay. Kana ding imong pagsinasina, masinahon kay kastanan. Abi kay ni guwapa or ni guwapo man imong silingan, kay maunay iyang gibuhat siyang naong, mao sa imong buhatos imong naong, nagtuo kag pariham og naong. Basig ni arang-arang to siya, nya ikaw nagusbat na hinong imong naong paggamit nimo ana. Nya di na yawa di ay. Kana ding imong pagkadaw, daw kay kag agianan, imong yung koralon kay imo nang yuta, bisag nangabag-id na ng sakyanan diha, kay di na gyud kalusot, imo yung koralon kay ako gining yuta, di na yawa di ay. Da hilom lagi mong giyawaan. Kaning pagpamaligyag slat unsa man ni yawa ni dili. Tanawa di ba kay bawo gyud mo kanang pagpalit og slat yawa na dili. So nindot. Nay mga inspiring text nga akong nadawat karong adlaw kung gibasa, ingon dayon siya ang usaba. Ako Father giharian gyud ko sa kabalakang, kay bisag di ako sa laing nasod, dato nga nasod, pero ang akong trabaho ultimo nya daghan kay panginahanglan akong pamilya, kay pobre man sad mi kaayo. Hurot-hurot gyud ang akong income, Father. Nya usa ka adlaw ni ana, Father, karong bag-o na over nako manting ito na awa siya kabayad sa iyang premium sa insurance. Sa insurance ba? Murag dako-dako gito, mga $2,000 man siguro to. Nganong man siya kabayad? Kaysa sige ko nun niyang paminaw sa akong wali na dasig siya nga mopalit og slot. Imbis iyang ibaya dito, iyang gipalit og slot. Tingali, di sad ang tanan, partly, iyang gipalit og slot. Niya human napag-isya gipanghatag-hatagan. Ingon siya kuno, siyang kaugalingon, Lord, akong atubangon kung ipinalty ko ani or i-cancel ba ning akong insurance, ako na lang ning atubangon basta mo palit yung kog slot. Kay wa jud koy kapalit og slot, kay tungod aning akong kabalaka. Pag human ko nun niya palit og slot, lipay na kay siya. Ningadto dayon siya the following day ba or few days after sa insurance office, kay iya nang pangutanon pilay iyang obligasyon, pilay penalty, pilay iyang bayranan. Niya pag-abot niya didto, niingon kuno ang insurance nga amo na ning gi-apply og charity. So paid na ang imong whole bayronon. Wa kay obligasyon, zero. Nya text din siya nako, Father, ni anasad ang resibo, ni palit na sa kog slot. Di ba? Nako hinaot unta nga sige ni siya ka-cancel ang iyang insurance. Isa grabiha gyud sa grasya kana sa material,
Pero ang nakadasig nako tungod kay naa man siya nag-alagad sa usa ka care home nga naidaghang mga tiguang o mga masakiton nga nagdepresyon ang uban tungod sa ilang mga sakit. Karon kuno gasigi na siya sangyaw ngadto sa mga masakiton nga iyang giatiman nga kining atong kasakit kuani siya grasya ni. Mao ni akong nakatunan sa sige na kong paminaw Padersiano, ang kasakit ug ang kamatayon grasya na. Sa sige kuno niyang hisgot ani with conviction, nanga-relax kuno ang iyang mga gipang-atiman. Wa na kuno'y magsyagit, wa na'y magsigig mo, malipayo na sila. Nya sige na kuno pasalamat, salamat gyud kaayo sa imong pagtudlo namo kay nawa gyud ang among mga kasakit sa among mga sakit. Pwede na may mga matay. Nindota no? Kasuway mo ana, kanang mawa imong kasakit niya, okay na nimog mamatay ka. Kasuway mo ana. Nya karon ingon siya, Pader, wa na jud ko'y kabalaka hastang ako mga plano para sa akong pamilya gisurrender na nako tanan sa Ginoo. Day by day pwede na kong mamatay. Ang ako lang jud paningkamutan kada adlaw nga makapaambit ko sa akong grasya ngadto sa uban. Ang iyang kalipay na ana diha nakasentro dili nas pagtigom og kwarta aron i-secured sa iyang kinabuhi og siyang mahal nga kinabuhi kay nakahibaw siyang mga matay ra gid ta. Og ang kasakit nahimo ng kalipay para niya. Iya pag yung gisangyaw ngadto sa uban. Mo na ningon si Kristo sa iyang mga pinili nga mga apostoles, iwali ninyo ang maayong balita. Unsa may maayong balita? Kining atong kasakit, kining atong mga crosses in life, grasya nis Ginoo. Aron ta maduol niya. Aron ta makakuyog niya sa iyang way of the cross to heaven. Nga kining atong pagpamalit og slots og pagtabang sa atong isig katawo nga nanginahanglan, mao ni ang sikreto aron malipay ta tinud-anay og makontento sa atong kinabuhi. Dili din ang pagsigig paningkamot sa pagpangwarta aron mudako yung income aron secured ta. Magdugang lang na sa atong stress, magdugang lang na sa atong kabalaka o kasakit sa kinabuhi. Giling nga imong tupad. Yung na kay gitigom ron. Yung na kay gitigom. Yung ipanghatag na. Ipanghatag na. Palit na gusalat. Katulang gibuwagan sa asawa nga akong gi-counselan. Pastilang guula gid niya. Nako sayon ra gid na Brad. Palit og slat niya praktisa ang tulo kay ampo, alagad og antos. Ana. Kanang imong asawa ug di na maulian, mamatay ra gid na. Dili ako ningon anay, joke ra na ako ninyo. Ako giingnan kanang imong asawa dili na ka mangandoy nga mobalik pa na nimo, pero magsigi na lang jud kag higugma niya hangtod ka mamatay. Insya mo na akong gipangandoy, Pader, nga dili unta ko batintal og laing babae bisan pag ang akong asawa ni kuyog naglaing laki. Ninduta no? Kinsang mga banaha dinhi nga makaampo og ingon ana kun ang inyong asawa ni kuyog naglaing laki, niya ang imong iampo, Ginoo, lig-una taon ko nga di unta kong makapangabit og laing babae og magpabilin kong buutan nga bana nining akong yawanon nga asawa. Kinsa man na congratulations og naa mo na ni congratulate ko niya, ningon ko imo nang napapahawa ang yawa diha nimo, ipatakod unya na ngadtos uban ang maong gahom sa pagpapahawa sa yawanong hunahuna. Si David napapahawa po niya ang yawa sa kasuko diha sa iyang hunahuna ug napaambit niya sa iyang hari, gani nihilak si Saul. Natandog ang kasing-kasing sa iyang kaaway, mihilak ug nagbasol. Nabuntog sad ni David ang yawa sa kasing-kasing ni Saul. Mao ni ang atong gahom
kay mga pinili man tas Ginoo pinaagis bunyag, pinili sa tas Ginoo pinaagi sa atong debosyon, pinili tas Ginoo pinaagi ni atong pag-apil sa sakramento labi na ning Eucharistia. Ato ning padayonon ha. Sige, katapusang lingi ing na hinomdumi ako pinili ko sa Ginoo. Sige ing na hinomdumi pinili ko sa Ginoo. Pasabot ayaw kog libaka, ayaw kog daog-daoga, ayaw kog ibaliwala, kay pinili ko sa Ginoo. Nindot, manindog na ta mga pinili sa Ginoo.